Muri iki gitondo mureke tuvuge ku mupaka uhuza u Rwanda na Kongo ndetse kandi n'ibiri kuwuberaho, ubuzima bw'abanyarwanda ndetse n'abakongomani ku bijyanye n'imihahirane. Dore uko byifashe muri Kongo. Intambara ishobora kuba muri Kongo, ariko ingaruka zayo ziba mu buzima bwa buri munsi, cyane nko ku baturage. Ubuzima bwo ku mupaka dore uko bumeze muri iki gitondo. Abacuruzi ndetse n'abamotari, abagenda n'abagaruka mu bihugu bambukiranya imipaka. Ubutumwa bushya buvuga ko umuryango w'abibumbye UN uzashyiraho itsinda ryo kugenzura ko ihagarikwa ry'intambara ryubahirizwa mu burasirazuba bwa Kongo ndetse na Uvira, nyuma y'ibiganiro byabereye i Doha hagati ya leta ya Kongo ndetse na M23, ariko intambara iracyakomeje muri utwo duce. Impinga myinshi y'amabuye ya Krota yaguye imutundo. M23 ifata mu burasirazuba bwa Kongo, yateje impanuka y'umutingito w'imisozi mu micungire mibi y'imikate ahitwa Rubaya, aho abarenga 200 bapfuye, abandi benshi barakomereka kandi benshi bakomeje gusigara mu kaga. Goma yo iracyari mu maboko ya M23. Bimwe mu bice bikomeye by'intambara ni umujyi wa Goma, warafashwe n'uyu mutwe wiganjemo abasirikare b'abagabo bava mu gihugu cy'u Rwanda. Ukomeza kugumana ubutegetsi bwaho, imibereho y'abaturage irakomeye cyane kubera ibibazo by'ibikorwa remezo, ubukungu butameze neza n'abimukira benshi cyane. Umuyobozi wa M23 yamaganye amasezerano ajyanye n'umutungo. Umwe mu bayobozi ba M23 yatangaje ko amasezerano y'umutungo hagati ya leta ya Kongo n'ibihugu by'amahanga nk'Abanyamerika atariyo kandi atigeze afatwa neza, kandi avuga ko intambara izakomeza niba ibibazo bidakemutse amaguru cyase mu buryo bworoheje. Incamake rero y'ibyo M23 ndetse na FDLR ibivuga. M23 ni umutwe w'ingabo wiganje mu burasirazuba bwa Kongo, ushobora kuvuga ko urwanirira kurinda bamwe mu banyekongo cyangwa abavuka mu Rwanda baba muri Kongo, ariko haracyari amakuru menshi avuga ko bafite inkunga iva hanze y'igihugu cya FDLR. FDLR ni umutwe wasigaye ukomeje ibikorwa nyuma ya jenoside yo mu 1994 kandi uteye impungenge ku mutekano w'akarere. Conflict iracyariho kandi ihinduka igihe cyose bitewe n'ibiganiro bya diplomasi, intumwa za ONU n'abafatanyabikorwa b'amahanga. Ubundi nk'uko bivugwa, iyi ntambara imaze imyaka irenga 25, ariko M23 yo yagaragaye mu mwaka wa 2012, yongera kugaragara cyane kuva mu mwaka wa 2021 kugeza n'uyu munsi. Dore uko amateka agenda mu ncamake. Mu 1996 kugeza mu mwaka wa 2003, intambara ya mbere ikaba n'iya kabiri muri Kongo yakurikiye jenoside yakorewe Abatutsi. Mu mwaka wa 1994 amatsinda menshi yitwaje intwaro yinjiye muri Kongo, aho niho umwotsi w'intambara watangiriye. Umwaka wa 2009 habayeho umutwe witwa SNDP waje guhabwa amasezerano yo kwinjizwa mu gisirikare cya Kongo FARDC, ariko ayo masezerano ntiyubahirijwe neza. Mu mwaka wa 2012 havugwamo umutwe wa M23 wafashe umujyi wa Goma bwa mbere, nyuma uza gutsinda mu mwaka wa 2013 kugeza 2020. M23 wayo yaracitse, bamwe barahunze abandi barasubira mu buzima busanzwe, ariko intambara ntigeze ihagarara burundu. Ariko andi matsinda mu mwaka wa 2021 ubu kugeza 2026 M23 yongeye kuburira imirwano ikomeye, yafashe uduce twinshi mu burasirazuba bwa Kongo, abaturage benshi barahunga. Nubwo kandi benshi bumva M23 kuva mu mwaka wa 2021, intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo imaze imyaka irenga 25 ihindura amazina, ariko ikibazo kigakomeza kuba kimwe: umutekano, ubutaka n'umutungo kamere. Amateka agaragaza ko M23 itajya itsindwa burundu n'intambara gusa, kenshi igaragara cyangwa se ikunze kugaragara mu bintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Amasezerano yo kwinjizwa mu gisirikare cyangwa mu buyobozi, intambara irahagarara by'igihe gito, ariko ikibazo ntikiba gikemutse 100%.
FARDC ntishobora gutsinda byoroshye. M23 nayo ntishobora gufata igihugu cyose. Abaturage bazakomeza guhunga bitewe n'intambara ndetse n'ihohoterwa bakunze guhura nazo ku mpande zombi. Kubaho mu bwoba, gutsindwa kwa M23 ku ngufu bifite amahirwe makeya. Byashoboka gusa ko habaye inkunga ikomeye y'amahanga cyangwa igitutu gikomeye cya ONU n'ibihugu by'akarere, ariko amateka ya Kongo agaragaza ko gutsinda umutwe witwaje intwaro burundu bigoye cyane. Mu gihe intambara ikomeje, ikibabaje kurusha ibindi byose si uwegukana intsinzi, ahubwo ni abaturage bakomeza gutakaza icyizere ndetse n'ubuzima ndetse n'ejo hazaza. Mwibutsa gukora subscribe kuri Dr. Senga TV kugira ngo ujye ubona update z'ibiganiro bigiye bitandukanye. Kora subscribe, kuri like, share kugira ngo ujye ubona update z'ibiganiro bigiye bitandukanye nk'ibi.